Emakhosini umhlambulula isigodla amanzi nentaba. Abantu bakhala ngesithunywa. Bakhala ngelengelosi le. Ukuthi lesi sithunywa sibhoboka makutheni. Well, mina ngizokhuluma my experience. Isithunywa noma sithi ingelosi sikhone ukubhoboka mhlazane ngathi ngigeza bakabo mama nakabo baba. Isithunywa sibhoboke mhlazane ngiyenzela ugogo into ethize. Awumani yebo isiporofito soloku sikhona ukuphupha kuzosoloku kukhona kodwa kuyini lezo yenza ukuthi sibhoboke lesithunywa ngoba kwamele sibhoboke singabi kwi-control up until wena nesithunywa seniyakwazi ukusebenzisana. Bakhona isithunywa sabo sivele sibhoboke akana control yaso kodwa ke soon as nikwazi ukuthi wena nesisithunywa nikwazi uku-understandana nizithole ukuthi manje yes awusesoleya ngane esakhula kamoya ukuthi manje soqubukelwa noma kuphi lesisithunywa noma lelidlozi. Asidamani sivele sibhoboke mawusuka ubona abantu einkonzweni noma endaweni la makuthandazwa kuqulwa umuntu abe out of control asikakahlaliseki kuyena sayenza show off. So nina nikhona ukuspota the different nibona umuntu athi hey then izitshela ukuthi sekalungile no usesekwijeni ekufanele ahambe. Uma sesithi sibhobokile sisuke sesithi sihlalisekile ngoba siyakhona thina ukukhuza manizosibona sisendaweni sithi hey asisuki siperforma yes bakhona abaperforma kodwa mina should ungithola ngenza kanjalo ngisuke ngithi ngezwe ngelosi ukuthi ngisendaweni yabathakathi. Ngezwe ngelosi ukuthi hey kunomoya la kuleli khaya ngezwe ngisuke ngisabela ngoba ukuthula kwami ngazithola ngilimele ngoba ithi uyezwa lento mina mangithula kusuke ngenze icala. Isithunywa siphakamiswa yini? Ingelosi sisuke sipha you teach isithunywa sakho ingelosi yakho niyafundisana kahle you can't teach niyafundisana ukuthi uyinhloboni yomuntu cause kenzeka ukuthi le nhlobo oyiyo isithunywa ngeke sikhona ukukumela isikhathi esithi singaze sikushiye ngenxa yebehavior yakho. Now into yokuthi iphoka idliwa kudliwa amagobongo ngempela asikhulumeni ngesithunywa vele isithunywa esichamuka from kumdali noma isithunywa sabo gogo nabomkhulu yonke lento ekhulunywayo yamagobongo yonke lento ekhulumayo ukuthi awudli pork remember awuthwele wena zonke le inkonzo zithi no pork noma yonke le nkulumo ukuthi akudliwi pork lapho kusuke kuyenzakalani kusuke ukuthi manje abantu banezinto eziba protectayo like for example if inkonzo ikwazi ukuzivikela ngomuthi othize or noma ngento ethize kamoya ingenze ukuthi wena mawudli pork noma kuza ipork lapha enkonzweni uyowisa lento uyowisa isonto noma uyowisa lesigodlo zobukuye kuso ngoba ingulube inamandla not to say ingulube yimbi ni portray ingulube ngapha kwamoya makuthiwa ungadliwa ingulube niyibona njengentwembi kufana nanoma usemaperiodini kuma periods akho you think ukuthi intwembi no that's when you are powerful kodwa makuthiwa ungeze sontweni uzowisa into zabo the powerful blood from a monthly menstruation or menstrual period yomfazi inamandla ingawisa isithwalo sakho ingawisa into eziningi zakho ngoba that's when a woman is powerful ngoba nawe umuntu wesilisa ukuyenzile yini enza ukuthi isithunywa siphakame self discipline obviously self discipline
indlela kusho ukuthi you must understand ukuthi usafunda uyazotha konke lokhu kwe fasting nani yes kuyiphathi yayo kodwa asidamane siye emanzini sibhoboke kanjalo. Ungaba ne bad behavior uwenze ububi ebantwini and then usakhuluma abantu kabi usahleba abantu then ungazitshe ukuthi mawuye emanzini ubuyophakamisa isithunywa. Your bad behavior can ruin leya journey yakho yasemanzini. Leya journey yakho entabeni can be ruined by behavior yakho. So kwamele wazi ukuthi isithunywa sakho sihambelana nani. Mina mangidla ingulube for example shem hayi ngiyaphupha kakhulu ke lapho. Hayi ingulube ingenzela lula ngiyayidla ingulube twice thrice in a month. Ayizange yadisturba ngelosi next. You know why? Because angibambi into ezimbi ezingayenza ukuthi ingulube igcilaze. Ama-period ngisho nanoma umuntu angathi ngisema-periodini ngene esifuthweni ngena kuphi leli gazi lenzwe lena lo muntu wesilisa lo namhlanje ukutshela ukuthi ungcolile. Then ke wena mawuyenzwe ile gazi umuntu wesilisa ulikhuluma kabi ngokukamoya then na ungcolile. So into very important ukuthi isithunywa siphakamiswa yini, it takes time. Behavior yakho indlela wenza izinto ngazo siyazilelwa isithunywa before sibhoboka siphakama. Siyazilela asimane uvele usigcokise then usiphakamise no. Uyabonakala makube isithunywa ngempela selisihlelisekile. Siletha inhlanhla awuhlupheki isithunywa masesihlalisekile. Angisho ukuthi it's all about money kodwa angeke uvele uhlupheke isithunywa siphakeme. Please don't forget to like and subscribe.